broadcasting live via internet. Daytoy di Liluwakin Ray Aldigiti OFW Worldwide. Makadkadwayo ni Roderick Molina.
Hello kada kayo amin kakabsat ken gayem nembag nga rabi nembag bigat nembag nga malem nembag nga aldaw yo amin nga sangapada naimbag nga panagbuy-buya amin na po dagiti isa nga pulo nga OFWs nga sampay nga nakaturog kakabsat. Hello to AJ Uganisa. Madam Apo nga alaap na hinagnagan nyo. Hello to Ruby P. Galapon. Happy watching kada kayo amin. Kakabsat ken gayem. Itaraki ti amyanan. Happy watching. Apo taraki ti amyanan. Happy. Da kayo amin na po nga buy-buya. Naragsak nga rabiyo amin. Nga sangapada. Kasi datoy. Di na kaya datoy apikas jay. Apo datoyin. Ay, mga bakla, halina kayo, rampana. Taray nga taray, lakay at pilay, magmag na agkat-katay, may saabading agik-ikis, nagpandiling pigis-pigis. Nakaluganak itipat, sagad nakadalupisak akas labeklan. Napungay dagitoy matakag paare makitimalagsak. Ayan, nagkaya papaaram kakabsat na yung bagarabiyo amin. Nga rampaak, mapanmanen ngen at sinubong nga ang patpat na. Taray at taray, lakay apilay, magmag na agkat-katay, may saabading tiagik-ikis. Hello to 2020 tumanang linam or Cortes o sep-sep ang karaw. Lalas ama lapang uraywas akis iti ganda basta mairing ken madasma lapang-lapang tihilig ko dadakila kadamatyo. Taray at taray. Hello to Marinela Watos kakabsat. Agkat-katay may saabading tiagik-ikis ang pandiling tigis-pigis. May saak nga bading nalain asumik bab linis sukul to'y bibig ko nalain ngagtabako. Left and right ay to'y imat no polak iti lalas kiberkulat tabas tabas. Hello kada kanya na pag present kayo po kalalak na gitiragan nyo habang agkangkanta nato ay singer tayo. Kaya nalay nga agtabako. May saabadin di agik-ikis ang pang. Hello to Marinela Watos 2020 Arcelo Lizardo Ruby P. Galapon Lina Cortez ni AJ Uganisa Madam Atibuya ko na na. Hello to sino tayo? Aileen the Explorer. Aileen the Explorer. Juding-ding piling beauty. Present sir, kung na niya po AJ Uganisa. Catherine Escalona, may kang kung na ni Ralph Graysor. Life Graysor, Bangalan. Grayson. Bangalan. Ikis ng pandiling, pigis-pigis. Taray at taray, lakay apilay, magmag na agkat. Hello, nagwapo ka no tabaraw. Naatap tabaraw may mana ating AJ. Taray at taray, lakay apilay, magmag na agkat katay. May sabading tiagik-ikis ng pandiling. Pigis-pigis. Diyang Castillo, happy watching. Labang kayo. Labang kayo ka nakakabsat. Happy watching kada kiti amin na po nga 15 million in the house. Dahito man na po ti para kada kayo amin nga abuy-buya dagiti apo at umado tayo. Sabay nga maturog kayo. Sala kay Pai. Happy watching to Hamad Alaibani. Hamad present. Goyang wik-wik kakabsat iti sagsagot ko na kayo amin. At
dagiti kay takkat maya gitigiling-giling yun o manggagyo datoy. Nalakay amin amin the circuit nagwapo damit kana. Nalakay Armenda kana na. Helen Ramos Dedel, happy watching Ramos Dedel. Present po, Helen Ramos Dedel. Dan na ganyan kakabsat. 14 million in the house kada kayo amin kakabsat. Agayab kay man ti sa duduang gagayim yung ti Facebook ta umadu tayo ako dito eh. Okay, mas nga iwigil-wigil ato yung manang Angelina. Magkaipaikat ti bambanog na nagmalmalaw. Goyang wik-wik ti sagsagot ko na kayo amin. Giling-giling, yung ganisa kiniman ng Angelina Cortez, dagiti agmanang sala-sala. Sabay maturog kayo rin nung nalamis di tayan nyo. Tapno pangikat, apo tilamlam ninyo ang nagmalmalam. Madama sir, kung ano naman ang Angelina Cortez. Diyan ka mo nung madama tigiling-giling mo ni mami. Salayo kakapsat nagpintas dato ay isagsagot kong remix music para kada kayo amin ngagoy mo ya. Ezra Ayan Mon napampalating makin Ezra 2020 Helen Ramos Dedel ni Aileen the Explorer. Happy watching kada kayo amin po nga agoy buya dingding giti ito ya po nga nanumunga live streaming to mo tibang takas na ko nakapo akam ka madak ti WH so nga agbigat ag live na rabi ag live na kakapsat straight ka po iti 20 aldaw nga kastoy karo no hang ko pa lamala ti 4,000 watts hour nito bigat kakapsat sigurado mapanon ti 2,000 watts hour apo da ito YouTube ko iso nga nanusan da ka po nga at kaduan no kastoy nga agla-live na kagbuya-buya kayo dagiti video tapno ti kastapo ko matulungan dak nga mangala iti 4,000 watts hour. Padama kami kinati kabsat ko nga pada nga bal kung ano balkat balaw gaya salayo tano pagikat kay ti Bilbil. Nagimas nga pakipakinood dato eh. Hello to Tarakiti Amyanan. Happy watching Tarakiti Amyanan. Mark Grayson Bangalanan. Happy watching. Back to the beats. Back to beats. Once Sir Hanmi, iwanan ti buya na kita live muray madama low trabaho Canada. Lagyaman ak nga ng Angelina, dagiti apo hana nag-live ti page ka tate apo ta nagbuy-buya na medyo nakaturo ka. Tama ka suy-suya abak iso nga hana nag-live di YouTube, di Facebook. Ayan, goyang wik-wik kakapsat, goyang wik-wik ti sagsagot ko kada kayo amin. Datoy. Hello kada kadi amin na po nga 13 million in the house dagiti ampay nga nag-present. Hello to AJ, ni Limanang Lina, ni Manang ni Arceli Lizardo, ni Hamad Albayni. Hello to Helen Ramos Didel. Kastamit kini Dian Castillo ni 2020 kastamit kini Ruby Pigalapon dagiti ayan datani Manang Perlita. Hello Manang Perlita. Hello Manang Perlita aglipay matya happy watching. Manang Perlita nya nari nya ti title na datay ini-sponsoran kin ni Kwan ni atay napintas na pudno ayat ko na badayay. Pintas na dyan, gula katabas, birong kop madamdama. Kinanta ni Joan Yabes.
afternoon, morning everyone. Maripot kini manang Perlita Aglipay Matias. Happy watching manang Perlita Aglipay Matias. Di padak nga at taw-tawa-taw no agbiro kami apot ti live streaming. Tako na kini mamin tatay ko. Awan sa mo ti pagbuyan ti live streaming tata kung nananagbiro-biro kami ko. Nakakuha ni Aweng Ticuldiera, nakakuha mo ni DJ MJ, naka-open mo tapo iti ni DJ Bombay. So nga nagbuya kami lata. Mayat sir, ag-live ka lang iti Sabado, Domingo. Sir, kung na po, mayat ka na. Bumasit kami ti, kuha na po, bumasit ti ratings dahil page nuhan na agla-live. So nga, masapol nga matarabay nga nalaing dahil page. Kasi bumasit apo iti, ini Facebook kasi kakabsat ko, i-grade na mo, grade iso na. Bumati ti puntos na bimaba ti puntos na tahan na nga nag-live di kalman. Iso nga bimaba kinitak bimaba ti viewers ng dati ko 221,000 katakit bimaba kakapsat na paniti 215 iso nga bimaba iti views na people reach na kung nakidi 221,000 napanlang ato iti napanlang po ti 215 people reach na iso nga bimaba iso na. Hello to apo manang Perlita, napudno nga ayat. Napudno nga ayat. 1. Ararakop ken sa saludsyon ni Rudy Corpus. Manang napudno nga ayat gaya majay. Nagiti napudno nga ayat kakabsat. Media. Million in the house. Happy watching Risa Sebastian. Risa Sebastian. Baka mga baka Risa. Dahito man ti sagsagot ko kata kayo amin na po magbuybuya. Agdingdingay iti dahito yung aldaw. Rabi ko nakidi kan aldaw bigat malum yung amin kakabsat ken gagayem. Dahito yung apo ti para kata kayo amin nga awan ti labas na. Pasko na naman aking kaibigan. Panahon na naman ang pagmamahalan. Ang paligid natin ay makakalasap naman nitong katahimikan. Pasko na naman aking kaibigan. Panahon na naman ang pagbibigaya. Laganap na naman ang kabutihan sa ating kapaligiran. Pasko na naman. Pasko na naman. Pasko na naman. Pasko. Pasko na naman aking kaibigan. Panahon na naman ang pagmamahalan. Ang
paligid natin ay makakalasap na naman nitong katahimikan. Pasko, Pasko naman, Pasko na naman, Pasko na naman, Pasko. Merry Christmas sa inyong lahat, mga kaibigan. Hello to Catherine Escalano Cantor, Paspayo Apo, kuna ni Dian Castilla. Araw-araw ay paski sa akin, kuna ni AJ. Mayat, saan lang ang Pasko at December? Pasko na naman, Pasko na naman, Pasko na naman, Pasko, Pasko na naman, Pasko na naman, Pasko na naman, Pasko. Ayang kakabsat asa dagti Paskuan na wan no bigaton. Merry Christmas and Happy New Year. Kayo amin na po nga wan tila Merry Christmas sa inyong lahat. Namamasko na po ako ko na ni Alaylin the Explorer. Hello to Catherine Escalona Cantor. Happy watching, Catherine. Nagragsak Pasko tayo amin kakabsat ken gayem. Orea po no awan ti makwarkwarta ti Pasko. Hello to Dian Castillo. Happy watching. Ayan na po dahil ti isagsagot ko nga kinantak kita niya po. Hanak unay nga nalingag kantan ta hanam unay nga grew-rewon iso nga nalipatak sapay ko tinagkantan. Da kayo amin na po nga 14 million in the house.
hello to 2020, Ralph Grayson Bangalan. Happy watching kada kayo amin kakabsat. Naragsak apo nga aldaw ken Paskwayo amin ta December 1 no bigatan na po. December 1 talaga nga hangamay hana apo nga may igawi dun. Kada kayo amin na po nga buy-buya. Hello to 2020, Ralph Grayson Bangalan, ni Manang Perlita Glipay Matias, ni Kabagis ko, ni Glenn Molina po tita Kuwait, ni Manang Angelina Cortez tita France, ni Eileen the Explorer, Jakamunoya na datoy, Gyaman akmet kin ni Araceli Lizardo, ni Catherine Cantor, kastayam met kin ni Dian Castillo, ni Helen Ramos Didel, ni sino pa itidantoy ni Admin Risa Sebastian, ni Catherine Cantor, ni Melanie Uganisa, kastamit kin ni sino pa itida po ditoy, ni 2020 ken ni Hamad Alaibani, ni Dian Castillo, and to all of you who are watching with me. Thank you very much kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Sapit na pumasok ko man ni Kwan. Hello to Gina Bailon. Happy watching to Gina Bailon. Present ko na po. Alalak mo rin apo tinaga ni Gina Bailon. Ayan, ag-present kayo. Da kayo apo nga sumrek. Uray no pumanaw kayo to. Basta no nakapresent kayo, at least adanagan nyo. Hello to Kasinsin Maria Eloisa Molina. Good morning insan. Glenn, dati ni Maria ni man ni Eloisa. Dati ni Kasinsin Eloisa Glenn, dita Saudi Arabia, naimbag nga Pasquam Kasinsin. Present ko na ni Melo Jane Tolentino. Hello to Melo Jane Tolentino, nga nangabak ka po iti cellphone. Happy watching kada kayo amin na po. Presente. Ay Qatar, kung ano Saudi Arabia ka. Admin Kati. Kita man dati makikita mo dati kasinsing ko ni Eloisa Molina, putot ni Uncle Franklin Molina di mabutal is datoy datangan Qatar baka agsabsabat kayo dita Qatar no ayan nga parte ti ayan na isuna. Hello kadagiti 19 million in the house ni Melo Jane Tolentino. Thumbs up done ko na 19 million na ayang nga ni Pablo Lasso tata. Hello Pablo Lasso, kastamit kin ni Ralph Grayson Bangalan. Kumusta insan dita Qatar ko na ni ading Glenn kin ni Eloisa Molina. Eloisa Molina, awitan ading ko na ni Melanie alakasan o agawit manang ka nabit pa isuna piman. Nabit pa imot nga si Manapandita Qatar. Hello to Manang Perlita Glipay Matias. Hello Sister Lina Cortez. God bless you from Manang Perlita Aglipay Matias. Kakapsat. Manang Perlita ayam mo o Canada ba no nyati ayam mo nga pagilian Manang Perlita Aglipay Matias. Okay lang met insan kun ana ni Maria Eloisa Molina. Kada kayo amin na po nga abuy-buya kay nagdindingig ti nanumo nga live streaming tayo mo tibiyang barbara nga po no maalak ti 2,000 watts hour no bigatan kay good one tulangan ni so nga ano sa lang apo tapno ti kasta ka maalak mo ti 4,000 iti 2020 ta barbarang maalak apo hanak nga back to zero into 2021 tagasam ta 10,000 watts hour po wanin ang narigat kakabsat kan gayam iti mga lati 10,000 watts hour natapay 4,000 nagrigat pa yun narigat ang kakabsat kan gagayam. Eileen the Explorer when bats awid ta ko na. Hello to Risa, 18 million in the house. Kakabsat ken babay gagayem. Oy amuyo kakabsat natay kanu ni April Boy ni April Boy natay kanu kakabsat.
sa kakansyonan pang parang anak maubot dito eh. 18 million. Ano kita, walang iba. Alam mo yan, diba? Sa simula pa'y sinabi ko na ikaw lamang aking sinta. Lahat ay kaya kong gawin, manggin lamang ang iyong damdamin. Huwag sanang magalinlangan sa pagsuyong nilalaan. Ang buhay ko'y ihahandog, makamit lamang ang iyong pag-irog. Lahat ay kaya kong gawin, mankin lamang ang iyong damdamin. Ako ang tunay na nagmamahal. Pag-ibig ko sa'yo'y sadyang magtatagal, hanggang ako'y mayroong buhay at lakas. Umasa kang ito'y di magwawagas. Sa haba ng panahon, ikaw ay iibigin, sasambahin ko at mamahalin. Hello to Barney Dungael na imbangag sa patayo amin. Kung nati DJ Barney Dungael na lingag kanta, mabainag sa ngagkantan. Huwag sanang magalinlangan sa pagsuyong nilalaan. Ang buhay ko'y ihahandog, magamit lamang ang iyong pag-irog. Lahat ay kaya kong gawin, mankin lamang ang iyong damdamin. Ako ang tunay na nagmamahal. Pag-ibig ko sa'yo'y sadyang magtatagal, hanggang ako'y mayroong buhay at lakas. Umasa kang ito'y di magwawakas. Sa haba ng panahon, ikaw ay iibigin, sasambahin ko at mamahalin. Happy watching to DJ Barney Dungael na naimbagngag sa patayo kakapsat ko na nang kaya man nagpagkima ng Lina Cortez ni Mami May Orita Molina when nga taaning may awan mo. Ayan kakapsat, please pakidikit yung man po ni Apo Barney Dungael dagiti ampay nga nakadikit kakapsat iti balay na. Please help DJ Barney Dungael iti aweng tikol diliera kakapsat ken gayam. Pakidikit mo agibaba ka ti balay mo ading Barney Dungael tapno di kasta dikitanda ka dagiti agkakaseksi nga OFWs nga Ilocana ken Ilocano. Ayan.
Hello to Lisa. Api watching kata kayo amin kakabsat barbarang apo no hanga copyright dato ita ipatukar kuman para kini apo Barney Dungael. Dahito iti para kata kayo amin kakabsat nga agbuybuya. Hello, pakidikit yo man apo ni Barney Dungael rakin ni DJ Barney Dungael dahito ya po nga sonata. Kata kayo amin apo dita Baguio City, Sabong Dibahong. Waday say Balasan Nakamamuan Esay ibalot Tagabahong Ngay dumdumay pintas na Sino man ay lalaki Dagos ay sunada. Yang salah. Tinay na siya Abe Si siya na tayo wadas nan nenem ko Adiak manilingan San panag-isisip na Yan san matanay umila Amok sa dato yan Alig mo sa sabong Naimula sa baho Nabanglo Hello kada kayo amin kakapsat kin kayem Ayan nagbaba ni Barney Dungael Di kanta nakakabsat. Like ko man. Nakalay Barney. 319 subscribers. Adun. Padikit yung man po ni DJ Barney. Dungael iti aweng ni Ticol Villera. Ay Ate Risa. Dance. Sala. Risa, pakidikit mo man ni Barney Dungael, Risa. Asag inaksika Say nakit pang gardena Wadat san rason ko Mabantayak sika Nagyaman nakitipan na kay sarong ni DJ Barney Dungael iti dayto ya po nanumo nga live history live ko iti dayto YouTube ko kakabsat. Thank you very much kada kayo amin apo. Isalayo apo dagiti kaindayo nga maturog dito Europe. Hello to Manang Mila Miranda. Pakidikit siya man po ni DJ Barney Dungael. Daud Manila Panasip Barney Dungael dikit kan adi DJ ko na ni Manang Lina Cortez. Pangasiyo dagiti ampay nakadikit kini apo Barney Dungael. Pakidikit siya man po. Nagbabati balay na pero kunyo lang basitan. Say naketpan Gardina Kapitisin Maria Eloisa Molina pakidikit po man ni Barney Dungael. Morning ading Barney ko na ni Manang Mila Miran. Thank you Manang Lina Cortez na dikitan nakakanon. Mami, pakidikit mo dikitan man ni Barney Dungael, Mami. Ni Kati Kantor, giti ampay nakadikit kapsat paki bisita yung manaji balay na agkang kanta diyay nakakita ara. Noon daot tapitan ieuy daot Manila Panasip pusanda Hari pusang sabong Naimula
is-isan baho na banglo. Good morning, Lola Mila Aquino Miranda. Manipot kini Barney Dongael. Hello, happy watching kada kayo amin kakabsat. Ayan, na edagiti sabong de kada kayo amin kakabsat. Naimbag nga bigat ay suaser man ang iso na. Ito nalalaing nga kumakanta ti awing ti Cordillera. Hello to Manang Mila Miranda. Manang Mila barbarang ay Manang Angelina barbarang no agkikita tayo ito no gaawit tayo di Pilipinas imbiterakto man ni DJ Barney uno ni DJ Jordi nga umayag kanta jay Ballesteros parang da pagpaplit-pliti ka kapsat mga rakilanan akto man ti combo agsasala agkakansyon tayo 14 million in the house sano sakon to ayabanda kita winners iti liwliwaken ray awit ti season 1 kan season 2 gasong data po kinanta natang agpapanagan barbarang mga bakakaputi loto dito Europe makawawit kami palubos na Apo Diyos. Huwag ka no, kaya nakanuto may DJ Ballesteros kagayan ni DJ kadwa ni DJ Jordi, mabalimot nga may ni DJ Alngam ni DJ Algamin ka busy DJ istasyon na umay to kumanta DJ kagayan kada kayo amin kakabsat kagayam pagbingayan tanto ti na magastos sir kung ni Manang Angelina Cortez agranatan to pumanang ka uray ko kam to lang iti soft drinks na ka kukam ti soft drinks ka kukwakto amin ti pulutan kadaglalaukan ka dakla po nga kwa kung kuna ang arot kan sa may kamat 2000 dapay 2000 nyatata 2020 aga 50 years nakto apo into no 2022 awan to pa iti makabiyahe kung kurak ni may nga pangpangasan ka mami nakto mamat ag 50 years old di jay Pilipinas ta nakto ag pakombo ko na
Ay, plano-plano kakabsat kang gagayem. Lawon ko na na. Yahoo, tayo nagpasyar. Ay ako, DJ nga tati pakakita amiti nalalapsat nga Ilocana bar ni Dungael. Mapasyar mo tinanong mo nga ili ti Ballesteros Cagayan ada iti depar iti amyanan nga to iti mapa iti Pilipinas. Oh, yan nagpipindas apo dagito nagpipindas dagito ipatpatukar ko talaga para kini Barney Dungael datoy. Ngam no apay manang bar ni apo DJ Barney baro pa lang datoy baka tamo baro nga dasabit nan. Batamta awisek to ida amin ijay ayan tayo ading paipitan tirasa. Ayan data barbara nga po kikita tayo ito tanarigat tiyag biyahe iti ay kada ito yung taw-tawon sumarunong nga tawon ta narigat bakas agawid ka di Pilipinas sa kayo makasubli iti lugar mi nga Espanyan kasanon lugar mi kung nakaputa resident kami dito tapos no agawid ka kano ko narigat ka no ti sumublin iti Espanya iso nga ano santay pa lang abot ti agyan sa narigat pa iti agi remedyo ti pagpliti agasam ta upat apo nga plitya mo ni Mami May duwa nga putot ko sa siyak upat kami so nga narigat ka sa tiag biyahe pa lang pag-orno nga ako na no damo ornong alaka agawid tayo akikita tayo jay Pilipinas ni manang Angelina kaya nagawid data na ornong naatan nabayagan dita France patang tawisik to ko na wow nagpintas nga tamanang talo nga naglalaing nga kumakantay ti awing ti Cordillera umay DJ Cagayan apaw tapos punwan to apo dagiti agkakalapsat agkakagwapo nga singers iti liwliwag kon rayaw dagiti OFWs nga Ilocano dagiti champion dagiti winners na apo agpapa nagakinantaan talaga nga liwliwag kon rayaw no talaga nga matuloy kakabsat abi watching kada kayo yahoo tayo nagpasyar kana na napintas di yami Ballesteros adu pati napipintas nga kwa DJ Cagayan na Barney so nga numabalinto tek paspasyaran mabalinto nga umaikanto tagpasyar DJ na numu nga lugar ililimi ni manang Mila Miranda taga Pataw Bugay Cagayan apa aguma kati arasa kada pasayan lagdaw ija ayan dadyo Bugay no nalaing kang aglangoy apaw reglalangoy kag pampanag. Hello to DJ Chef Arnel, happy watching DJ Chef Arnel, happy watching sir. Tapos mayranan to mga gawid ni DJ Arnel iti kwait kantan tumet kasem data kinantaan nagpampanag DJ Arnel. Ayan DJ Arnel, may jacket ka na DJ. Ay na, arasa, aji arasa, apo arasa kakapsat Barney Dungael, nagimas ti rasa, ti Pataw, ti Bugay Cagayan. Nagpupulada, pati nagti babalasang napupula, uray bakit pa yun, napulada latta. Iso nga talaga nga napula iti arasa iti Bugay Cagayan tadijay iti pabrika ti adu ti piskarya na nga agtartaraken iti pasayan arasa bunog kada palpaltat sapay didajay tilapia ano wanang Mila Miranda katawa no Bugay Cagayan ko nami kaya nasawon dijay ading Barney iti kaaduan iti arasa umipit-ipit dalat taking ka aglalo no parbango na po kapulada dagiti rasa thumbs up doon dancer host ko na ni DJ Chef Arnel
Amom kakabsat Barney dunga El Ading iti maayam mi DJ Balisteros kakayan iti kasla islamat ko ami produkto mi patupat kada bibingka kada sinsino man kung kunana no kaya mo buti ag kutim tigak ka ti Balisteros opo permi nalulugmog tigak kami kasla yamo nyo ti agagak ka niya Ilocano na jay Apiwat chika kapsat gak ka ti Balisteros
Okay, bye-bye Ken Karayan. Manang di ba dati ko ada 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 dariway tibaybay ko na ada ati na imas ng baka sabadi ay dariway ko kasla ko da jay aji dariway nga baka kasla mo lang yara sangam nalulu ng aji kong kunaket na imas da jay danagan na da jay atay ko tibaybay. Sakuda Kusimay. Hello everyone. Hello to Lani Domingo. Happy watching kakabsat ken kagayem. Hello to Lani Domingo, di ba? Kusimay ka na imas. Aji
Dijay, happy watching kata kayo, apo, buy-buya. Dahil man po para kata kayo, abamot ni Barney, Sabemos que Kimanawan. a lo mejor, de lo mejor, solo se le puede. Awan ging lang. Pantrangko ka no. Pantrangko, taykan. Talakitop ka no. Dapat nangingina, kakapsat kin kagayem. Ala, kita man namuyo, tikang hinangay kan, pantrangko. Kung siyempre, nangina ti pantrangko ka, sabdata man bayad na. No, 1 million, 1.5 million ti may isang pantrangko. Nga lugan, nangina no talaga malaga ko na ni Manang Angelina Cortez. Adapay nangingina kakapsat ken gayem. Awan ni Sir Pablo Lasso tataging Catherine ko na ni Lani Domingo. Anya po ti kang inaan nga ikan. Nya nagan na. Malaga. Ludong po ikan tiwaig. Oh, naala ni Hamad Albaimni. No ti kanginaan nga ikang kauludong anya apo iti English ti ludong langan na mo apo English ti ludong kapigod kunada English ti ludong kakapsat ludong apo ta kakapsat tano ti kunada ti ludong maminsan lang nga agwar ti ludong ngam tatawan sa una yun tanangina po ta no nagsida ka kano ti ludong ajay no mangang kanaimas na nananam ti diguna ngam to numalpas ka apo nagmo na medyo madi kano nalangsi kano apo iti angot. Hello to Maribel Eslabon Lizardo. Hello admin, nakapay ng katorog Maribel. Anya po ti English ti ludong. Risa, inya ti English ti ludong. Laman. Sino ti mo na po ti makasungbat iti English ti ludong? Ngaykan. Hello to Lani Domingo. Anya ti English ti ludong. Ala, amoksa. Amoksan to ti ipasungbat ko. Api awan kayo sungbat no awan ti abakan nyo. Starfish sir. Sa balita tayo starfish ama nang hangaludong daya. Tasin ni star no ka. Starfish kanu ko na naman ang Angelina Cortez. Saan? Anya po ti English ti ludong na kayo nga 11 nga naka-online. Amuya po ti istorya ti ludong. Wala ka ti istorya madamdama. Silvet little fish kanu. Silvet little fish. Il ko na da. Il aja ke di ba ta il ti English na data il da ko data igat. Ilwandak ko na. Ilwandak igat kadi ajay ko na ni Ruby kalapon ko na ilwandak central use na apo igat ka na nya jay sestra use ko na ni Baker King apo nagriga mo datan English da kakapsat pinanaganan dati English datoy dito nga ikan iti Pilipinas iti Pilipinas lang po ti pakasarakan iti ludong nga ikan istorya madam naman
iti istorya po ti ludong nga ikan. O yan, nagbalin nga ag istoryan. Fish fries. Una takang ginaang ikang garod. Manang Angelina Cortez, iluganak. Iti istorya po ti ludong. Da iti apong ikan iti nga masarakan iti par na iti Cagayan, di jay ayan ti amuyo kano ti ludong kakapsat aga po iti ada tiyempo na nga no agitlog da medyo dagito nga itlog agito nga ludong kakapsat ke agpasurong da mapanda iti wawa igun no karayan tapno agitlog da di jay. Tiyempo iti panagwarti ludong aga po da iti baybay umuli da po iti wawa ikeng karkarayan nga mapanagitlog. Tapos dahito po nga ikang ke mga manukbayan na tayo kung natansan 10,000, 5,000 to 10,000 pesos iti per kilo na. Ngam numay sa apo, agbalin nga may isa nga kilo isuna. Agraman siksik na kadaglalak da dyan. 5,000 to 10,000 iti bayad ti may isa nga kilo apo da iti nga lodong. Iso nga nangina apo da iti nga lodong ta da iti apo Presidente Ferdinand Marcos no agbisita kadagiti presidente iti naduma-duma nga intero iti lubong kakabsat ta umay da agbisita di jay Pilipinas isu apo iti ipasidana wenno ipasango na kadagiti amin nga presidente nga bisbisitaan na isu nga ti isu apo iti isu nga pinanaganan dati English da iti nga ikan ludong iti president feast kakabsat ta dahito apo ti English na kano ta dahito ko dagiti lang nababa ng iti mabalin nga agsida gasa mo ti 1 kilo manang Angelina Cortez 5,000 to 10,000 pesos iti may sa kilo pangalalaam wala nagsitsida no 5,000 kakabsat kan kayem 5,000 to 10,000 pesos 1 kilo iso nga pinanaganan dati English na ko President Peace tada ito apo nga ikan iso tipas pasida day din nagawan nga President Marcos kadagiti amin nga bisbisita na apo nga umay agpaspasyar dita Pilipinas idi tiyempo apo kadagito nga pampanawon apo adun narigat sa nga mamanon ti species iti ludong ta narigat nga alaen da ito nga ikan kakabsat arabi iti panangalada ta pikaen da no kasjay ta naatap da ito nga ikang kakabsat diya mo ano kasanat pamayan da dati no pikaen daw no pasigayan sa amod tamok ta depende di istorya ni Jessica Soho kasjay kaabsat President Feast kada iti English na name naman nung in Google kon Risa Sebastian inonanda mo ay kapigid ko na damit jay bugay tika kanginaan nga ikang kapigid sumanang tagi jay ito ko na basta giludong di Pilipinas kanginaan nga ikan dajay ludong na sumusamal sa runupay dagitay malaga kapigid kadaglalaok dagi jay sti sumarano so nga ako masidsida manin ikamanin ti pagsaseritaan ko na po agsarao manin ti tiyanan ta lalo nagsida kami kini mami may tatay ti paksiw pinaksiw na ini ka na ti adu nga bawang na kada yajay layana dati sindami nga impaksiw na kakapsapo nagimas jadigo na nga namaga 15 million in the house. Hello, DJ Chef Arnel. Di ba, Sir Arnel, di kang inan nga ikang ko ludong ko timbagak nga English na ko President Peace. Tiludong. Yak pa nakaraman tiludong kakapsat ken gayem. Ludong. Ala, sa dagiti 15 million. I went friend Mila Kino. Hang madlaw ata nagsukatak da apelyedo. Ala kakapsat balsi kawikaw ti sagsagot ko kada kayo amin na po
pangikat ti samsamuyeng dagiti nabambando nga nagmalmalam isalayo. Imagine nyo latang kakapsat nga da kayo ti budaan uno piyestahan madama iti balse para dagiti innangan mapanaki parents night. Nagyaman na kadagiti 15 million in the house kakapsat kinagayen. Ala, 15 million salayo kakapsat. Anak ko po ko umariwawad ang karabi dito yun. Alas 9:47 iti rabi kabsat. Ajak sapay makakita na putikan nga bulan-bulang ako nada. Di bulan-bulan kabsat di babatit nga ikanda di bulan-bulan. Bulan-bulan sa dinudian mo. Bulan-bulan anya iti sindam kunanan sapay adi pa dadani tubig iti daji bulan-bulan. Isalayo kakapsat 16 million in the house. Kakapsat Pasko na bigaton. Merry Christmas kada kayo amin nga wanti labas. Hello DJ Arnel, linya ti Bobram sir. Madama ti turugon idawon no madama pa lang ti iti kudit-kudit. Bye everyone, kuno ni Manang Mila Aquino. Hello to Marisa Pagatpatan. Manang Mila, thank you very much ti ananos mo nga umay sumusulpot dito hinano mo nga live streaming to mo tibiyang basta rabiya po at anak dito iso nga padaanan nyo na pa mga mga review na kiti alas 8 malapas na kiti alas 10 kasya ngam no naladaw na mga alas 10:30 yan at tinagan na ni Marisa alanagan mo Marisa Pagatpatan. May entry na si Marisa. Sige friend Mila Aquino, thank you very much for watching Manang Mila Aquino. Agyaman natin Marisa Pagatpatan. Hello to Catherine Cantor. Awam mo lang ni Kwan, awam mo lang ni Apo Pablo Lason, kini Peter Gold, ni Jenny Lover. December 1 nabigatan na po. Kumusta kayo amin nga wanti labas ng OFWs. Panag-iinusum man nabigatan kakapsat digiti OFW sa po na usum kayo nabigat. Apay ko na yo. Ipaput-put dan digiti sweldo yo apo. Di ba Lani Domingo may na ipaput-put da tayo sweldo? Apo, 1 manin nabigatan. Masadagman ti birthday na po kuno ni raw pi galapon alaka dinapinta siya po raw pi galapon no masadag ti birthday masadag ti birthday bumaket lata ti tao ko na no masadag ti birthday po umasadag mo ti paggastuan ay naipadalan sir di kalma ako nagsapa kayo nagsweldo naipadala ka no di kalmanan na po di sweldo dan naragsa damo ni napo dagiti napadalaan di Pilipinas agudong danto no Huwebes mapanjay ili mapanda gumatang iti kaldo para lauya gimason datay tripilya kung ati baka kakapsat nga maadobo gimason no saan datay kinilaw nga karniti nuang atay pinapaitan na nga medyo imbalitad ko na da gimasa na po ti karniti nuang kada karne iti baboy baka
Numadapay na mimas nga karne po kakapsat ken gayem. Nyako na iti baga. Kakapsat dapay na mimas nga karne, atay karne ti tao. Happy watching ka na kaya amin na pa. Ayan, nagsala kaya po 13 million when sir tumak der taon nga agad to'y paila abroad tao. Bumakot ko. Isaw ti baboy sir kilabon. Isaw ti baboy nga kilabon. Manya ko sa kayat adobo so na imas ngam no kilawon. Salad aso won no ipabuti salad nga di isaw ti baboy won. Di mana Angelina manain ko na jay ko na dali mi mas paingom karni ko nag karni tao ko nag nya karni ti tao ti ayan na ko na yumot amin. Thank you very much kada kayo amin kakapsat dagiti agbubuya nga marimana po nga makibudbuda maki piyesta kantoy na motiv yang happy watching kada kayo amin. Hello to Maribel Lizard. Latamot ko na ni Maribel. Agod jek man ang kukustumot. Latamot ka na. Karni garod. Basta karni na imas. Puwera ti apay masida ti karni ti ulog. Ulog si daun dansa ng biklat. Naraman ako ti biklat. Biklat kakapsat ko na imas kasla iti raman na ko kasla karne ti manok biklat kung nagtay naganate may isa tay biklat ati kasla buhaya nga bawatit naganadya nalipatan mo dan ay banyas kung biklat naraman akong ti karne nakakapsat naramanak pa iti karne ti pusan. Karne ti pusa man ang Angelina pa. Kasla karne ti baboy man ay karne ti manok ti iramat na. Napadasak pa iti nagsida ti karne ti kabalyo. Karne ti kabalyo kakapsat. Amoy ti kulay na ti karne ti kabalyo apo na red. Sino ti nakasida na po iti karne ti kabalyo kada kakapsat? Karne ti kabalyo dyan like pektara na po nga medyo agred iti kuana iti karne na naramanak pa iti kuan datay karne ti naganayin atay karne ti ay no kumpot ko baliktad ti panagturog na nya naganayin dahil nangisit koraratnit kakapsat na imas pahay maglalok din na sida kong kahit nagsida nagpay apo iti atay kwa atay kay atay bauti taltalom nararakpay sino po din nakapatas ti nagsida ti bauti taltalom korarapnit umanang naramanak jay korarapnit tano pa nagsasabong nga po iti kasapanglay nagudo nga kumkumpot lagpalsiit kami diubing kami kaapsat korarapnit nga titi masida nya pa iti dumaya nga masidsida idi mundo mapangkamoy taltalon na po o atay ararawan magimas di ararawan nga ikam ti piggo na atay kas yun ikam ti kuana na imas kakapsat na ang sigsa di ko rarap ni sir man ang tanan dalo sa mo no kan nung ati napintas pa yapo ko datay tukak nga batog apo nagimas ti batog do DJ Ilocos ti tukak nga batog apo di masikugan apo nagimas kakapsat nagshot ti tabanan no masikog ngum no hang masikog hanga na imas ti batog atay ada bugbugi na apo nagimas ti batog iti Ilocos ja kamo ano batog ti Cagayan kakapsat ken Cagayan nakadadakkel tatag lalok ti
tukak tayo di Pilipinas tatan na po sabsabali ti tukak ti Jayan nga masida kasla bulprat ng aglalaok Jayan kagiti masida nga tukak kakabsat nagdadaklandan no aguni ko kukak kuna nakakasla ti bulprat kakabsat iti 14 million in the house happy watching kada kaya amin na po ano dato'y masidsida manin nga bagbagakon naanak pa iti atay ilog ti buos kakabsat di ba da ilog ti buos naramanak amin na kita ilog ti buos tada di buos no kwa po no agbalay kasla nabungong-bungon buwang-wangam da jay itayam ti planggana da jay ti sidagmi naramanak na kita supay manang linang tukak sa kayatak iti serlutwen gatatikan asweti so agi mason man sir na imas titlog ti boss o kitaan nyo kaya iyo malagip yung amin na po dagiti naramramanan tayo di ubing ngam na ti jak malipatan ka datay nga naimas nga masidapo ka datay berabid berabid bugoong umya po nakaduko nga bugoong ni inang itin may pantigarapon ada bugong natin ay sumarano natarantan ti bugong kalamansiya mapaw nagimas ikam ti kalamansi na bugong nagimas ti bugong nga berabid awanin ti berabid tatan sabali ti agwar tatan nga berabid dun nagitay aglaw-laputab ti ngiwa ng chismosa so dagiti berabid ti pangkagan 15 million in the house happy watching kada kayo amen kunti jak pa'y malipatan na po kaji panagala dati diraw ti uyukan no nagregat ti mapandag suob papandang agsoba kung natin sa dayay ayagala ti diro ti uyukan na po di jay kababakiran napadasak tinapan nagbalong kami ti muskitero anya tayo balon yung muskitero kung kuna kape gida kay di jay hanggayam ta di pagkumot da po tapno handa nga masilod apaw narigat ti agalay ti diro ti uyukan kuna no kag balon-balon da po ti muskitero tagayam da di po ti pangkwada tapno ti kastahang masilod da di agala narigat no nga to ti uyukan na po suuban da no kag tataray kami nagrigat apo ti masilod no masilod ka po iti uyukan po makita mlata datay mabati nga ate nagana din datay ade mabati nga ngupon na po di jay kakasi ka dagi uyukan ti napatasak pa po ti nakagat ti ammimisay apaw nagsakit ti kagat ti ammimisay apaw aji mabadda ka mga ti kasla kuton nga nangisit nga tay nauyong o sakit ti kagat na maganda ti agso mapandag suob ko di ba manang ay ammimisay po nagsakit ti kagat na po dagita nga kuton napatasak amin dagita nakagkagat kadaglalaok nakagkagat kung kimagat sa kagayam dagiti 13 million in the house ammimisay dagita nagrigat ti makagat apot ang mimisay inya nagad natin may satay atay gugusi ko nada atay gugusi atay tumatayab nga aglimang tunog ti unag apo ti daga pumasilod ka kanday talagang lumtag gugusi ko nada napadasak apo ti nakamat-kamat ti gugusi tumatayab dali gugusi talagang pagkabibawon na namin nga kagatan nakakabsat talaga lumtag ni gugusit ikaw magatking ka
gariwigaw ka nga rod, sir, ni papapanam, po, mamimisaya ka. Aywan amanang no Sabado, idi estudyante kami, idi uka-ubing ko. No, wanti ba, sama pang kami ag operasyon ta, di ta kabakiran, no, nila ti awid-awid med, mapang kami magipaloom tilangka, mapang kami agtatakaw iti pinya, nagtatakaw iti lubya ng mga kahoy, kamutit, no, reha may kukala, mapang kami agkubkub ti kamutit kadaglap sabsaba no yayaw awid me maya ti ag operasyon na po ti babakir no ka alimbubuyog alimpipinik kan unay nga ako tata na aji alimbayungan kan alimpipinig kan gugusi dagiti ti nasasaom nasasakit kan amuyo dadya pa'y maysa ajay patasin nyo dahil no dako magat dahil lamok ko di ba isusupon na nga itudok sa dahil kuana niya dahil lamok datay pagtudo na ijayan ti likod jayan ti kagatan na kuma dito kas jay mo dito bangir ti imam ko may wuk-wuk no kwa dahil pagkas jay na kasla matilib mo dahil lamok. Napatpatasak pa ya puti na panagalalat ti nagkarkaras di jay di kaado ti iti lamas nga Taiwan iti kasangpet ti Taiwan nga lamas nga babatet po nagado ti maalami iti nga karsa-karsam niya uri pilpilaw nagadungan anak ti Taiwan iti kaado na baka 1972 nak 1980s siguro iti simangpet iti lamas nga Taiwan di Pilipinas. Lamus nga Taiwan nagadungan anak apo nagimas ti lamus nga Taiwan nga lingtaom pa nagimas apo iti nakatabtaba kakatawa da 13 million in the house kada kayo amin apo ang agdengdeng nagkakistorya to ni motivang paypayso apo dagitoy papang kami pay agasak di ka barangbangan amo iti barangbang di wagwaig kami agala ti barangbang adapay datay kayo di jay kabakiran nga alaem daday ati nga to nga kasla sa bunganay manang kwanya na gana daday adakas jay nga kayo nga alam aji mordong na nga kasla mabalin nga idengdengem nga ilak mo iti sa bunganay opo nagalak kakas jay mamis ko pa'y datay kahoy bunga kahoy yung kakabsat nga nabung bagas ti kahoy nga dengdengem kamti paltat na nga tinono po naghimasan datay bagas ti kahoy yung kakabsat nga madengdeng oy hanya ang kayo nga mabisin kanda kiti sausaw kayo nga anyo malagi pa po ikamti bagas ti kahoy sa ko mo ikamti bulong ti parya sagpawam ti tinunong atasi wano paltat nagimason paltat kakapsat nagimas nga ilaok iti sa bunganay kunada na sa bunganay idi gamin dagiti aganat na mayat kano apo nga gidi kan anak po mabalinta kano apo nga si daenda jay ta kasla tubog ti suso da jay gamin na tubog apo iti sa bunganay no madengdeng kamti paltat na kamti sa loyot na apo gimas na gijayan mabayag na ko nga nakarkaraman ti kas jayan apo ay bulong atay bunga da ay sabong ti kay iti sa bunganay tapos tigtitigtig maramasam iti asin tapno may kat datay nagana na jinan datay pait-pait na mam kagurak apo iti agdalos no kakayat kulag sida agmantya ti sa ima mo agmantya ti ima aja apo kagurak idi kun ti may sapay datay rabok nga aba
Arabok nga aba nga tay daludal na kung kuna malamgi rabok. Sa mo ukisan na po naggatal. Naggatal po ikamanin ti paltat na ayin. Naimas nga ikam ti paltat na. Tinuno nga paltat. Uno saan datay ubak ti aba. Ikam ti pigot na nga nyog sa mo law ka man ti paltatan na imas manin. No. Apo. Naimas nga talaga. Napadasak pa ya puti iti nagaramid iti bola-bola nga iti tay ko ti sabunganay, bola-bola nga sabunganay kakapsat kagayem. Naimas nga maramid nga bola-bola. Naimas pa nga maramid nga kilawon ti sabunganay. Kaya takpay di ko datay langka nga tay naganos pa lang langka samoy kanti nyug na. Apo nagimas manen kakapsat langka ikam ti nyug na ikam may ti ararawon no dagiti tintinuno nga ko na kalawan na dagiti man apo ti malagla malipatan no saan dagiti ugot ti balangag di giputan nagadaw nga ugot ti balangag apo makapasuyo mo garaw. Nung kami agala ti balyang ide, agala kami ti agugot kami ti bulong iti balang ganapaw. Napintas ang ano sinsida umpay lang dumadamdamag suyot kamot tanapaw. So nga dumag suyot dagiti baboy ta dagiti balangag apo ko naganagan unay iso nga agsakit ti tiyan mo no ka. Naimas sir na arimas sir naimas pakak. Napadasak pa yaman ang datapakak ngam di pakak damin babasit adi pakak no idubing kami agi matindag nga bunga ti pakak ala umida di bukol na sa may kirug-kirugon iso ti pagbaliming nga maniidi naimas apo di bunga ti pakak adi bukol na nga ikirug-kirug mo sa mo kanon kaslaman nila tamutan naimas naimas ti bukol iti pakak naimas mo tata arimas nga madengdeng naimas no malubyan no nagadua po no makadawat na ti dua nga arimas ang ka linubyan data naimas nga lubyanan ti arimas wunuling ta umlatan nga ikam ti isimot-simot mo iti asukar nga brown baliktad dito brown dito ayamni dito Spain nangingina ng tay puraw naimas nga lubyanan ti arimas kami nga kabsat nagasat ka no sika nga ada di Pilipinas ka ada mulam nga arimas mayat tamang manulang agbibiyag dato no ka narigat nga imula isuna kadagiti 10 million in the house thank you very much kadagiti agdengdeng nga puti live streaming ko thank you kada kayo amin na po tapos nabatbating 22 minutes sabay nga pagkadato yung motibyang ala ka ananusan yung pailang nga po tao rin ka napintas dato'y bakaram tayo nalalaka di po raw ngam datay nalabaga kapsa brown nangina dito so nga na gumagatang samantala mo yung kakapsat dati pa laglagipin nyo no agkape kayo kano napimpintas nga usarin nyo iti brown ngam dati puraw so ti brown dagiti si senyora ditoy napimpintas apo daw kano ti sustansya nga iti brown nga sugar ngam dati puraw so nga gumatang kayo ti brown tayo so ti pagkapiyo kakapsat ngam no siya ko kaslama di iraman naman nairawam nga talaga ti puraw kanya ko nagkapinan manja kayat nga ikan iti brown nga asukar di kape madi iraman na si ko nga Eliani Domingo padasam mo nagkapi kan bus nga puraw nga asukar ti gamitom dajay brown Tajay brown di Pilipinas pag ajay nya naganadayin agaramit ka ti
Unya na gana dayi man ang kuan man ang Angelina no agaramid ka ti makan nga aji nyug nga kamti brown nga sukar na naganajihin mga singlag. Bukayo kakapsat kan gayam. Bukayo kakapsat apo dajay. Nagimas ti bukayo di Pilipinas. Pagluto mi ti red nga brown nga sugar, bukayo kakapsat nagimas, nagkalkalnat. Bukayo. Sino ti dabayagan nga nakaraman ti bukayo? Alwada ma po kakapsat no mabukayo kayo. Bukayo. Nagimas ti bukayo apo. Tano agbukayo kami idi usar mi datay brown sugar. Pagkapagkalaminto mo dan dayo ito ti pag sinampit mi bukayo kakapsat. Isapsapam to ti aglab idol tapno adu ti agbuya ti 1:10 AM dito quiet time kana na. So payading na lugamin ko alas 7:30 alas 7 ti rabi dito medyo hang kami painangan no kay so nga mga alas 8 lang. Alas 8 lang ata siguro. Mabalin kayo latang nga maturogon mabalin i-open nyo latag sa cellphone nyo sa ito makaring kayo sayon to idupod. Bukayo kakapsat kun gayam naimas ti bukayo. Ti amoy pa iti kaimasang kakangkanan apo datay palibong. Tay ginadgad nga naganan jay buay di kahoy gadgadom sa mo puspuson ipamutilata sa mo istim mo di banga abutam datay mangikwa ka ti bulong iti saba sa mo abutan nga sinan nya kaya mo nya ti kaya mo ate ag bukol uno ag sinandaya mo tiyabot na sa mo ipandatay ate lata ti gatas nga inikam ti abot-abot na nga kinasakas diyan ti lamsa di babana sa mo tutak kabantis pasuelo o nagimas di pa libong kakapsat patasag to tag palibong ito puto bongbong iso da di man ang palibong ko nami puto bongbong nagimas tikil na mga tan napatasak ti masustansya nga minti brown sugar taga po iti unas sugar cane kuna ni manang perlita aglipay machas humanang kunada iso nga kuna dagiti senyora dito iti papaket nga iti base ka dagiti OFWs nga agtatrabaho ti balay dagiti kano senyora da brown sugar ti pagkapida. Puto nga kahoy aji sir, puto bongbong won. Aji kam di ba nga tapos para debianam ti bulong ti sabay kam ti danom na tapos papudo mo tapos mangala ka ti lata tay gatas ikam ti abot-abot na di ubot na sa mukargaan ikam ti asukar na di gamas-gamas mo di yanti kahoyen sa munto takaban ti paswelo guray ka ti mga 5 minutes na lutom apoy katumto ko apo nagimaglalo na pitas para kapagkal na nagkalnat nagtangkan ti busog mo di jay aja may isang kanam di jay naimasan kasi ti balong ko di mapanag eskwela no adanak di eskwela idi han ko na nga may kong concentrate iti agbasa kakapsat di leksyon me aglalo no agparparti ti manok ni inang ta mapanagbasa hang ko concentrated di aji leksyon mi pampanunuto dati si dakto ti aldawon dajay nagimas ti puto bongbong ako nada ko na ni man Angelina sa garamit akto manang itoy ibidyok to padasag to apo ti garamit ti puto bongbong ditoy nagina nga minti ko ditoy sa isti may 1 kilo nga kakahoy. Mama na Angelina ko nako no amok nga agpartida ti manok te bagabagada hang kumay kong concentrate da eleksyon kon ajay tulata si daktel daw ti pampanunuto kon so nga kanayon na nga mapupok idi grade 1 na siyempre si kaman ti ko ano si dadan to aminan lalo na gado kami nga kakapsat idi agbibingay kami ta may isang manok po may isang manok 1 click may isang lapanangan
Mano kami kakapsat, 8. Ninang, niyamang, 8-10 kami. May isang manok, 1 plate. Lalo to bingidi ka, aglingkor kami ang mga ipanganan. Kwakta ulo, kwakta dalam, kwak, kung lapo, karaungot kami kakabsat, kan kayo miso narigat ti ado ti kabsat na ngum no trabako, ado kayo nagtitinulong. No ado kayo nagtitinulong ngum dudwa may isa kawang kabsa mo kaanin. Naging kahoy sir ko na yung mana Angelina Cortez. Gusto manang. So nga nagado kami nga kakapsat, 8 kami. No may isang manok, kwakta puso, kwakta dalam, kwakta kimot, kung kunadan to tanawan to no bagi yung kukamta kaldo, kunadan to kingkan. Tata dito yung makaumati karon ni manok, supay manang ang yakpay ka, karawon ti manok dito yun. Day di amang nuka nasirid mo na ilasin datay pityo sa ituno na isang tuti inuton na nga ikidikidison manulang yan apo do kiti anak ko ang mariwawa na dito ko sinang mariwawa na mo ako dati karuba. Hello to Ruby Pigalapon. So nga amoy kami apo nagagot day di amang ko kami. Talaga nga nagagot ngagtrabaho ti rabi ingom no agtrabaho ti bigat al daw apo permi mo ti sado na iso nga sa bali ti paggagutan na kakabsat karamid tubig iso nga nagbaling kami nga walaw. Narigat no nagagat nga garamit tubig ng nasa dot apo. Tamot ko na naman ang Angelina Cortez. Supay manang man. Ngum nagagat nga agkalap adi amang mi. So nga nagbaling kami nga walo. Oh. Tsak ti may kalaw. May kalaw ti walong agkakabsat. Gasam data. Di manang ko mga tirtawo na tangka 55. Adi manang baka 53. 1.52 na. 48 ko. So narigat ya do kakabsat na mayat no dalakdal kayo ba aminin na do ti agtitinulong nung nadudwa kayo ngagkabsat apo kadududwa kayo agtitinulong nga madumot ti kakabsat nga dududwa dalang arudon ala griringkot na pailangan dagpimpin na guni apo grigatan dududwa kayo lang ngagkabsatan ang kaya gininuni agring-ringkor kayo wanin naulaw ti lubong kanyayo dududwa kayo lang ako doon so nga kaduan di Pilipinas kakapsat ado ti agkakapsat nga agring-ringkor lalo kiti naagom nawambagim dito'y nga daga babae ka awan ti bagim ko nagiti lalaki goodbye Philippines nagragsak ti adungo maduti kanunda. Siyempre, may sasalop. May sangal daw lang ti iti kanon nyo. Punarigat, magrigat ti agsapol kakabsat ti pagpakan iti. No panangan, no kaan, no ulpim, no trabako, inutom. Narigat ka doon agkakabsat aglalo do paskwado warasa mo ko na supay manang aji to hamo may kanik so doon agsasagin na agam na iso nga ikay kam lang sagbabasit tsaka mawampay di may papaskwa kakabsa ka gayam ka nagitang ano usad doon niya yung may tid okay lang ka niya nga roon narigat kakabsat ti amuyo kakabsat ito abroad adu fuera de los buenos dududwa kay lang nga agkakabsat dito abroad nga nag-abroad agkadyan ang kayo no agasidid kayo ang kapayag pinagmuni po narigat kakabsat kun gagayem iso nga narigat apo iti mangkukontra iti kabsat na
Diyan kasi kanya kaming kaya takidami nga kabusat ko hanggo awanti kagurak kanya da. Nung no kaya tam deket apo bagada man lamin na la. Pautang ka kadag lalok ti bagabagada ni ano dadagduman ka anak mo tumawag na ta pautang kwarta mo la bagbagada. Ang pay kwarta dito pero doon kasi dito bagbagada. Ag hello kayo mo ta damagay mo ano anya mat iti kumusta kami dito abroad hanga kwarta ti pasabat yun no tumawag na ko nakaguutak no ag saga naman ti tao na sir ti pagpapaskwa patismet nga rod kay at dako na naman ang Angelina Cortez alam man ang baglaking ka tamay may saka dito abroad nga agsapol awan ti anak mo kasi kami duwa ti anak may ganimay lalo tataka krisis narigat so nga narigat ka sa dapo iti at abroad an anos lang barbaring ling ako na ati 14 million in the house kakapsad agyam-yaman na kapo iti an anos yung agdengdengag ay bubuya kaya gure kita manuuras kon maturog kami matan ada pa po na batbati nga siyam nga minutos sakbay nga makonsume ko ti duwang oras ko thank you po ti panagdengdengag yo dagiti istoryan to ni motibyang dagiti masidsida dagiti lalaw ka napampanunot ko manin nga nagkakatawaan nyo mas usuman nyo po panagtatakaw mo iti bagasti kahoy ka taglalok ditan bagasti kamutit gusto amin na po tagajay so nga dajay 14 million in the house when met get the answer ko na naman ang Angelina Cortez lago rin kayo na po ta bula ako na po dato'y mga bak iti preload iti dato'y nga gundaway sino kata kayo apo iti mapagasatan nga mga bak sakbay nga pakada nakakapsat dahil po iti bunutog nga mga bakit iti duwa nga sag si 50 pesos iti nagbuya di mawas kan basta dana kanapo ta na mabunot ko iso apo iti papanan na ay Grayson pangalan di ka maintindihan number mo apo tarakit abiyanan Ruby Galapon sapay ko maa ka na duwat tama ng lina mga bak ka na ayan dududwa kayo na po Ruby Pigalapon kini manang lina nga agpimpinatang dita tanda maagun-uni kita 12 nga kakaduwayo so nga kan kitantay man duwa ti mapagasata na po nga mga bak iti 50 pesos preload pag module dagyan na QG Pilipinas. Okay, datoy na po iti mga bakit 50 pesos preload. Happy watching kada kayamin na po. Kimpot. Ayan, datuyin. Happy watching. Dali po iti nangabak manin datuyin. Kay lolod ko lang dati lolo tatay. Happy watching kini ni Hamad Alaybani kakapsat ken kagayem Amad adda bunutan hello to manang Perlita Glipay Machas congratulations to Hamad Alaybani kakapsat ken kagayem Amad Alaybani ni Hamad Alaybani ada tayo po iti nangabak kakapsat ken kagayem may sapay hello Hamad Alaybani to Hamad Alaybani happy watching may sapot ikadwa na daytoy congratulations to Baker King hello Baker King diya ka muna sino datoy Baker King kakabsat apo iti nangabak ni Baker King thank you po Hamad Alaybani kakabsat Hamad Alaybani
ni Hamad Alaibami kay lolod ko lang ate inabak na di kalman nangaba manin. Hello to Baker King, happy watching Baker King. So ti may kadwa po nga nabunot. Akas makita yo amin na po nga agbuya iti kada live ko dito YouTube channel ko. Kure kay ipakita ta ebidensya. Amin nga mabunot kakabsat ajay may panganagnagan nga agbuybuya ilaok ko dito ayan ti dakil nga pagbunutak to into no nga nganikmala ti 4,000 watts hour numamin ano kayo nga nagbuno ang nagbuya isumot apo iti nagan nyo nga datoy unag iti box panunutok to apo nun yan to ti regalo ko mo nga panagyaman ko kadagiti amin nga nagbuybuya apo sa balikanyak panunutok to no kasano ti pakulok to apo ditoy siyempre priority to apo mo dagiti kanayo nga agbuya dumawas apo ditoy live ko ti kadabigat iti bigat ken rabii iso nga naurnong dagiti nagan nyo apo ditoy saan kayo matanagan no da paraigado si kayo apo iti umuna nga mawarasan kakabsat ken kayo ayan madom bali innum sa nga aldaw datoy na po bigat ken malarabi nga nagnagan nyo datoy da aminon nakita yo atay nagbunutak impang ko dito ayan ti master list. Ayan, kakabsat kan kayem. Ayan, thank you very much kada kayo amin na po nagbuya. May dapay nabatbating 3 minutos. Patukar ko man datay kuan ni manang Angelina. Manang Angelina sakbay nga pakadanak dati ti para kata kayo amin kini ni Hamad kasama kini Ruby P. Galapon. Di ano ganda't munduwag subli ay keso. Ayan, nakalista na po. Tinagan iti nangabak tartangal daw. Napalalo ngamin tiskit na Thank you sir. Urihan na nga nangabak ko naman ng Angelina Cortez. Ala kagyaman akmo manang iti yan ano siyo nagbuy-buya. Kunda iti numutibiyang dagiti 12 apo nga agbuy-buya. Kada kayo amin kabsat nga bagan-agan anos nga agbuy-buya iti nga Facebook page. Agyam-yaman na kapo iti anos yo. Tabarbarang lang nga po maabot ko apo iti 4,000 watts hour iti sakbay iti Paskwa, sakbay iti Grand Finals. Hello to Risa Sebastian, thank you very much Risa. Kadagiti admin iti daytoy apo nga Facebook page ti liwliwak ka na ray gyaman ang kada kayo apo. Dagiti mangi play iti YouTube channel ko apo dagiti videos ko agyam-yaman na apo ta urenohan nyo buy-buyaon basta makatulong kayo apo nga mangpado iti watts hour to mo tibiyang. Thank you kada kayo amin nga sangapada. Hello to Risa Sebastian dagap-gapok palengke manong pero naka-open ti sipik nga imbatik. Ayan, nagyaman ang kabagyan Risa Sebastian. Tay panang tultulong mo kung dati umanong mutap no lang
madyak kamin kahit apo nga agbak to zero na kinto no 2021. 4,000 watts hour. Nagrigat pa nga alaanan santo 10,000 watts hour. Awan ag surrender na kakabsat hangko maabot. Intong nagsarap na pusin Kada kayo amin na po nga 12,000 nga nagbuya. Agyam-yaman na kapot yan anos yung kasta na po. Ket dita kayon ta dito yung nagmatan. Good night kada tayo amin na po dito Europe. Naimbag nga bigat yung malem aldaw dita. Ayan nyo apo nga batog nga langit. Iti ay ayan nyo. Thank you very much. Good night. Agyaman na kapot ayan nyo. Thank you very much. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Thank you kada kayo amin apo. Nang pagkarabi tayo amin, aldaw bigat ken malemyo nga sa ngapada. Bye-bye, bye-bye. Dan ano siya po. Has been done. Digbet impagarup sa maituran. Balay giket masarakan. Kalpasan nga syakit panawang. Intun nagsarap ta kusilapan ka. Ipasulit to do'y matang ang kumitaken ka. Sakto ba'y pangado ken ipababa. Kastanto pa nang iparignak. Anabiyagak nga awan ka. Em kinagpaisuanan na. Mail iliwaklat taken ka. Bareng no. Keep safe everyone. Manipit ko ni Manang Perlita Aglipay Matias, ni Manang Angelina Cortez, ni Ruby Pigalapon, ni Risa Sebastian, ni Hamad Albani, ken amin da kayo apo nga nagbuya nga uni siguro nakaplay lang apo dagiti cellphone da. Thank you very much. Bye-bye, bye-bye. Ken ipababa. Kastanto pa nang iparignak. Ang mabiyagak nga awan ka.